Assalamu alaikum урматтуу жеткалардын көрүүчүлөрү. Бүгүн мал базарда ушундай бир көчөт базар көчөттөр келиптир. Көчөт базарга чекеден баасын сурап билип беребиз. Нол биринчи турган кокон гилас дейт, сортовой дейт. Таксыр мына кокон гиластын көчөтү канчадан? Bo'ladığanı 150 so'm, monisi 200 so'm. Nol 150. Nol 200 so'm. Ayırması nede? Katta kichiklik yo'q. Nol ошол жонураак экен, а? Yo'q. Же буга көбүрөөк жыл болдубу? Yo'q, bir xilda yilda bo'lgan. Bir egilген. Bir ekilgan, bir ulangan. Nol nak deyт. Кандай сорттогу бул? Кадимки накпи? Kuzgi nak. Kuzgi nak? Kuzda pishadi o. Taş nakpi же кадимки накпи? Qadimki nakdan. Бирок күздө пышат. Kuzda pishadi. Bu yozgisi. Күзгү жазгы дейт. Нол канча күзгүсү? Баасы? 120 so'mdan. 120 сом дейт күзгүсү. Мына сүрөттөгүдөй болот экен да? Suratda. Нолчу жазгысы? Yozgisi tashtaga bo'ladi. 1 oyda pishib tugaydi. Bir ayda pishib tugayт. Баасы канча? Пулу? 120 so'm deyapmiz. 100 so'm. Экөө бирдей эле 120дан. Нол не анар окшойт, а? Qurma. Курма экен бул. Канча жылдык көчөттөр булар эми? Molar 2 yillar. Molar 3 yillar. Жонурактары, узунурактары 3 жылдык, нолор 2 жылдыктары. Бул канча курма? Баасы, пулу? 130 so'm deyapmiz. 120 qilib beramiz. 130 сом 120дан дейт. Кылып беребиз дейт. Мынолчу мынол. Не дейт? Золотой грин дейт. Алма экен, а бул, а? Алма көчөт. 3 жылдык алма көчөт. Баасы канча пулу? 100 so'mdan qilib beramiz. 100 сомдон кылып беребиз дейт. Булар ошодон окшойт, а? Бул кайсы сорт? Кызыл алма экен? Жаннатпы? Крипсон? Крипсон дейт. Бул канча? 100 so'm. Бул деле ошондой. Нол неники? Semerenka. Окчук. Семеренка таш алма. Кышкы алма экен да? Бунун баасы канча? Ne? Кыш алма. Бул деле 100 сом дейт. Кайерден келдиңиз ака? Кашкар кыштакта дагы үйдө бар, а, көп, а? Бар. Оптум көп алса азыраак түшүрүп бересиздер. Düşür beramiz. Арзаныраак. Номериңизди айтып койсоңуз, балким баягы бак тигем дегендер байланышып сизден барып алар. Айтып коюңуз. 0555 555 менен 14 14 04 04 34. 14 04 34 55 менен. Кашкар кыштакта экен үйү. Бул жакта дагы башка сорттор болсо сурап көрөбүз. Мына биринчи турган өрүк экен. Өрүк көчөтүнүн баасы канча ака? 100 сомдон. Бая баткендин өрүгү эмес бул? Исфарак дейт. 100 сомдон дейт. Канча жылдык ака булар? 2 жылдык. 2? 2 жылдык көчөттөр дейт мына. Нолчу алма окшойт, а? Olma. Gala деген olma. Suratını koydum, suratı bölük. Gala dedi yaxşı olma. Не деген алма? Gala деп. Гала, кызыл алма болобу? Kızıl olma. Канча бунун баасы? Пулу? 60 so'm, 50 so'm. 50-60 сомдон дейт. Кримсон дейт. Kripson. Крипсон. Kripson olma. Bu yomurta cennetinin bir türü. Көкпү бирок, а? Bu kökmez, kızıl. Ha. Svet içinde Aha. yağmurda ölçüp baktı, kızıl. Пулу канча бунун? Buna 50 so'm. 50 сом. Арзанчылык достор. Мына жаннатан дейт. Жаннат алма экен да? Cennet olma. Канча бул баасы? Bu yom 50 so'm. Buna o Жаннат алма 50 eski сом. olma. Temizliği olma. Erte baharda. Кимизек дейт. Баягы тоголок майда. Erте pişer alma. Şirine buladı. Бул кайсынысы? Şirininden. Ширинден. Баасы пулу канча бунун? 50 so'mdan. 50 сом дейт. Кайерден келдиңиз ака? Obulgaydan geldi. Обулгай жактан келиптир. Үйдө дагы көп а мындайлар, а? Золотой грин дейт. Канча бунун? Bular 70 so'mdan. 70 сом. 3 жылдык дейт мынаке. Жоон тамырлары дагы. Kızılmağım 70 so'm. Семеренка дейт. Бул кыш алма, а? Kışga alma, zimni alma ular kışga. Бунун пулу канча? Bular 70 so'mdan 3 yillik. 70 сомдон 3 жылдык дейт. Шабдалы дейт. Şaptalı, miyasta şaptalı. Yaxşı şaptalı bu yani. Баягы жүндүү шабдалуу же жылаңачпы? Günlük şaptalı. Пулу канча бунун? 150 so'mdan. 150 сом deyт. Gilaslarımız bağlı yaptı. Аха. Сөлжан сатылат дейт. Сөлжан дагы сатасызбы? Satıyoruz. Үйдө. Ha, sölcan var. Sölcan kilosu 200 so'mdan. Kilosu. Yakımızı var. Килосы 200 сом дейт сөлжандын. Yakımız 25 so'm kilosu. Биогумуз 25 сом килосы дейт.
Qaysi kanal? Жетқалар номеріңізді айтпаңыз ле. 553 553 менен 11 11 93 38. 93-38. Егер сіздер урматтуу тугандар бак тигем десеңиздер, мындай көчөттөн үйдө дагы көп түрү бар, а? Var. Ha, şöyle bak. Bir kaçırıyor. Аха. Содаңызга береке анда. Şabdoldan biroleri. Бадам дейби? Yumşak badam дейт. Badam кен достор. Пулу канча ака бунун? Пулу, акчасы. 80-90 дейт. 2 жашар дейт. 2 жылдык экен. Нолчу? Нашвант нак дейт. Баягы августта пышат турган нак. Сентябрда. Пулу канча бунун көчөттүн? 100 som satıyor. 100 сомдон сатып атабыз дейт. Olmaz. Hani olmayan tatlı. Жанатан алма 50 som. 50 сомдон 2 жылдык көчөттөр дейт. Ola 100 som. Анжир дейби? Анжир шабдалы. Шундай шабдалы барбы? Бул канча ака? 100 som satıyor. Öyle. 100 сом. 100 сомдон дейт. Ha, bravo. Исқара өрүк дейт. Өрүк чаба. Өрүк деле 100 сом дейт. Ассаламу алейкум. Мына кайсы алма ака сорту? Крипсон. Басы канча пулу? 70'ten дейт. Нол биялма окшойт, а? Биялма канчадан? 100 som. 100 сом дейт. Биялманын көчөтү 100 сом дейт. Almalar tuş beremiz. Канчадан алма? Не деген алма? Bunu ertenge alma, bağa alma. Эрте пиша турган алма баягы. Тоголок. Жазгы алма. Канча бунун басы? Nak, o 100 som. 100 сом. Alma. Накчы, нак дүйшес дейт го. Ha, bu ham 100 som. Нолчу? Канча бунун? Bu 50 somda. Бадам 50 сом дейт достор. Кайерден келдиңер силер? Oş. Ошто шаарда турушат, а? Buna kantolar gözüne kırıp kalkıyor. Кокон гилас дейт, воловой дейт, 3 дейт го. Кокон гилас, воловой 3 дейт. Бул канча кокон гилас? 200. 200 сом. Мына ушундай достор көчөттүн бааларын билип бердик. Сезонда алып эгип алыңыздар. Урматтуу тугандар, Учкун мал базарында ушундай жайма базарда болот. Ар кандай инструменттер, тетиктер колдо жасалган ушундай тегирмендер бар. Ассаламу алейкум таксыр. Жакшысызбы? Өзүңүз үйдө жасаган окшойсуз буну, а? Дробилка. Мынау темир калың көрүнөт го, көпкө караганда. Eski varataların listelerinden. Неден? Murunku varataların listelerinden. Илгерки эски варатадан жасалган. Канча кызматты аткарат бул эми? Нелерди кылса болот? Universal. Универсал. Çöp, makap, yer. Чөп, мака, пая, жем дейт. Нол кичине тешиктен майда мака түшөт окшойт, а? Дан уруктары. Ол кантип алынат ошол? Мунун бурайт экен да. Бурасы ачылат экен. Alıp koysa çöp koyar. Алынат экен бул. Алып туруп чөп, пая, а? Нол дисктер неден жасалган? Bu muramur taşının arasına da solan. Мрамор таштын арасынан жасалган дейт. Буну тез алып курчуп туруш керек, а? Yok bu 3 yıl 4 yılda bir kuşlar. 3-4 жылда. Мрамор тоқтырмастан дедиз? Muramur taşının arasına. Мрамор таштын арасынан жасалды дейт. Мотору кубаттуулугу канча ака? Мотордун кубаттуулугу Motorun kuvveti 3,5 bin оборот, 8,5 kilowatt. минутасына 3,5 миң оборот айланат. Киловатты канча? Kilowatt 8,5 kilowatt. 8,5 киловатт дейт. Bir saatte 4,5 som jeydi. 1 саатта 4,5 сом жейт дейт. Ошондо бул баягы бир фазада иштей береби? Bir fazla. Бир фазада иштейт. Иштейт экен, мына включатель биякта экен, а? Uyda pilta sayganda эле işletiler. Буну сарай жака узун неме тартып алып удлинтил, а? Neç pul yapsız? Пулу канча эми ака? 18,5 bin. 18 миң сом, 500 сом дейт. 18,5 миң дейт. Мынаке. Нол жактан ошол майдаланган чөп, пая же ошол дан уруктары чыгат экен достор.
Нол жерденчи? Бұл жерден баштайм. Түтін шығабы дейм. А? Баштайм ака. Баштайм аканы ушул жерден салат экен, а? Бұл жерге төгіп алып челегімен мында салынады. Бул жакка төгүп алып, анан бияктан алып, бир баштан сала берет, а? Енді торпақ сатам аласыз ба сіздер? Жакшы. Үйдө дагы барбы? Заказ менен жасай берсеңиз керек, а? Мында да бір бар. Эко бирдей элеби? Баасы деле, мотору деле, а? Крышкасын салыңыз. Мынаке. Бул качан ошол чөп салганда бул алынат. Анан мака, будай, арпа салганда бул коюлат экен да. Нол жерден мака салынат. Бул жерден укаланганы, а? Жакшы. Мына ол барабан өзү алынат да бул жерден, а? Жакшы. Кайсыл жерден келдиңиз, ака? 5-ci kilometrden. 5-ci kilometr, ошко 5 kilometr калгандагы айылдан келиптир. Оштун эски мал базары. Я. Оштун эски мал базарынан дейм. Оштун эски мал базары бар го, туугандар, билесиздерби? Ошол жерден келиптир. Бул деле 18,5 миң сом. Жакшы. Сурап атчабы? Алып иштетип көргөндөр бар. 3 жылдан бeri сатабыз. 3 жылдан бери жасап сатасыз. Дагы нелер жасайсыз? Şu malakalarımız жасаган. Бардыгы кол өнөрчүлүгү. А? Бuna teşe gana biz жасабайбыз, калганын кол өнөрчү жасайбыз. Тешенин баасы канча? 450 сом. 450 сом дейт. Нолорчу? Олар 200 сом. 200 сом. Kimdiki bunu al? Bizler de olaç. Балталар канча, ака? Kaşınızı jaylap. 450. Кайсынысы айтып атасыз, ака? Нану? Мал кашыгыч. Бул канча, ака? 120'dan 100'den satабыз. 100-120 сом дейт. Капкир дагы бар экен. Бул канча? Олар 100 сом. 100 сом дейт. Жакшы. Нолчу чапкы? Çapkı 250, 220 ağı satабыз. 220 сом дейт. Лопаткаларчы? Lopatkalar 250'den 200'den biraz da. Ama kontinerden жасалган. Контейнер? Советский. Буларды кур чутуш керек экен да. Алуа. Өзü жер çapkı басканда эле өзү пишет. Жакшы. Кетмендерчи? Кетмендер да ошо 250 сом. Тешеден башканын баарын үйүңүздө жасапсыз, а? Жакшы. Тарактарчы? Тарактар 180 сом. 150 сомдон үстү экен да бул жерде баалар, а? 150 сом, 100 сомдор да бар, içinde teşeler. Кичине тешелер. Жакшы. Мал кашыгыч канча дедиңиз эле? 120'dan 100'den. 120-100 сом дейт. Мына достор, аш тойлорго дагы чоң капкирлер жасалган. Темир уста экенсиз да, таксыр. Номериңизди айтып койсоңуз, балким бул жерге келбегендер кийинки базар келип алып кетер. Айтыңыз. 779 менен 779 менен 20 20 72 14 20 72 14 779 менен. WhatsApp деле бар болсо керек. WhatsApp жок. Жакшы туугандар. Жады канча айтмакчы? 1700 сом жадыны. Боло турганы 1,5 миң дейт жадыны. Олар канчада кетмендер? 250'den. Келиңиздер тугандар, аздан эки ошугур каналына каттабыз. Биздин каналда розы беришип калган тугандар. Содаңызга ийгилик анда берек, а? Мейлиңиз болуптур. Рахмат. Урматтуу достор, биз Торпок базарга келдик. Мына ушул навестин астындагы жаш торпоктордун баасын сурап келдик. Ассаламу алейкум, таксыр. Сизденби булар? Азыр алып тур. Алыптыр? Ассаламу алейкум, аба. Сиздикиби булар? Алдыңызбы? Бар ургач окшойт, а? Канчадан алдыңыз? Аркасы 22, алды 30 болду. Алды 30, аркасы 22. 22-ден 30-га чейин алыптыр. Мына. Жаш торпоктор
Bular dagы 1 жылдан кийин кунажым болуп калат. Qaysi kanal? Жетқа бар. Seniki Ukam? Qaysinisi? Атаң қаяқта? Қаншаға сат деді? Satıldı. Сатылды ба? Қаншаға сатылмады? 22. 22 о. Еркек екен, а? 22-ге сатылды дейді шunu. Еміле сатылды оқшайды бұл, а? Қаншаға саттыңыз ака? 65? 65. А, екеуін 65, ошо? Bizdi tartma. Ооба. Tarsam keyin görüp kalsam top olur. Еркек бургачы ба? Arkasından karasam bilmez. Erkekte yuvaslar onca olmaydı. Еркек дейді, екеу тең. Екеу 65-ке алыныптыр. Ава алдыңыз ба? А? Алдыңыз ба? Же сатасыз ба? Satmadı. Қаншадан сатасыз? А? Қаншадан? 32'de. 32-ден. 65 evet. 2.65. Еркек екеу тең. Қанша айлық бұлар? 7 aylık. 7 айлық торпақтар дейді. 2.65 дейді. Ошондо 33-тен тура келет экен да. Ayda koyuyoruz. Ассаламу алейкум ака. Ola yegasından tasdik ol. О, азыр. Қаншада атасыз ака торпақтарды? Beker. Бекер. Еркек бургачы ба? Erkek. Үчөө тең. Çötün. Қаншада? 40 ба? Ulan 30'da otam. Мына биринчи 40. 40, 35, 40. 40 35. Астафиралла. Булар бир аз чоңураак торпоктор экен. Ассаламу алейкум ака. Торпокты канча деп атасыз? Баасын. 50 миң. Жашы кандай бунун? 1 жаштан өткөн, а? Элдер канча сурап атат потолок? 46. Бербей атасыз. 50 дейт, 46-га бербептир. Сенчи досум? Канча деп атасың торпокты? 40 kam var. Канча кем бар? Mol suralı orası. Канча кем бар дейсиз? 40 kam var. 40 кем бар дейт. Канчага сурап атышат элдер? Arık mı? Сиздин оюңуздагы сурап айтат демек, а? Кеми бар дейт. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз ака булар? Сиз тартпайм. Канча деп атасыз? 38'de. 38-ден. Экөө тең эркек. 38-ден дейт. Ya kayıt. Ассаламу алейкум ака. Кандай жакшысызбы? Торпокторду канчадан деп атасыз? Соода болуп атат дейт. 70 kaldı. Ассаламу алейкум ага. Торпокторду канчадан деп атасыз? Бааларын. 45 миңден кеми бар. Жылы канча булардын жашы? Айы 1 жашар. Эркек бары. Буга чейин саттыңыз 1,5? Канча сурап атышат элдер? 35-тен. 35-тен сурап атат дейт. Ассаламу алейкум, таксыр. Жакшысызбы? Мына эркекпи? Erkek. Канча деп атасыз баасын? 35 миң? 35 миң дейт. Канчага сурап атат элдер? Sonra gelen var. Базар суз окшойт, арзанчылык, а? Ассаламу алейкум, таксыр. Торпоктор сиздики, үчөө? Канчадан деп атасыз? 30'dan kam var. 30-дан кем бар. Канча айлык булар? Neyse kança aylık? Ургачыбы? Urgaç. Үчөө тең. Ургачылар 30-дан кеми бар дейт. Жаштар кандай ака булардын? Канча айлык? Taşlarım bir almadı. 5 айдан өтсө керек, а? Şeriflerin ya. Ассаламу алейкум ака. Канча деп атасыз? Ургач берген? 26'da otam Urgaç. 26. Ургач экен, 26 дейт. Канчага сурап атат ака? Канчага сурап атат? 24-кө сурады дейт. Мына ушундай.
Аба кандайсыз, жакшысызбы? Канча деп атасыз буну? 22'ye vermedim. Ургачыбы? Ургачыны 22-ге бербептир. Канчага бересиз анда? Канчага бересиз? Өз дитиңиз канча айтылышы? Ona bu 24 дейт. Konuş mu? Мына ушундай достор, базар арзанчылык. Биз Торлок базарды бүттүк. Ассаламу алейкум ардактуу Жет Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2022 жылдын 13 марты күнгө жекшемби. Мен азыр Кара Суу району жана Ош шаары боюнча эң чоң Кара Суу районунда жайгашкан Учкун мал базарынын бет алдында турам. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы малдардын баасын билип чыгам. Андыктан сиздер биздин каналга жазылып, комментарий жазып, лайк басып, биздин каналды колдоп туруңуздар. Бүгүнкү күнгө болгон курстарда доллардын курсу бүгүнкү күнгө болгон доллардын курсу 104 сом, ал эми евро 114 сом, рубль болсо 1 сом 9 тыйын. Аба ырайы 8 градус жылуу. Андыктан сиздер биздин каналга жазылып, биз менен бирге болуңуздар. Бисмилла деп урматтуу туугандар, бүгүн биз алгач уй базардан баштайбыз. Мына ушул мөөрөп аткан уйду сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Мына уй кимден туугандар? Bizden emez. Сизденби? Канчанчы туп? Экинчи. Канча деп атасыз баасын? 150. Пародабы бул, а? Ошо желилери чоң байкалып турат. Не деген парода? Сментал. Сүт багытында болот да ошондо турабы? Канча литр сүтү бар? 17. Ушул желинден 17 литр сүт чыгат дейт достор. Мына экинчи туңгуч торпок экен. Торпогуна 1 ай боло элек болсо керек. 1 aydan öttü. 1 айдан өттү. Элдер сурап атчабы, канча кызыгып сурап атат? Аз дейм, а? Сиздин дитиңиздегини сурап айтат. Буйруса сурап, оюңуздагы баага сатасыз деп ойлойсуз. Мына ушул уй кимден туугандар? Сиздерденби? Менден. Сизденби ака? Бул кайсы порода? Галштин. Галштин? Бул этпи же сүт багытында болобу? Багытында. Сүт багытында. Торпогу жокпу азыр? Торпогу. Торпағы боз ака. 8 ай өттü уже боз. 8 ай өттү. 8 ай өттü уже. Girdi. Бірақ уяка сүт Аха. Ошол тууса канчанчысы болот? Буга чейин торпогу болгон да. Экинчиси Екіншісі болады. канча литр сүт берет бул ака? Кәм 30 та берет да. Ками 30? Ошого жараша немеси да көп болсо керек. Кандай обычный малдар жеген жерди жей береби? Ошондой. Анан биздин кыргыздар жөнөкөй мал баккандар. Буларды тойдуруш кыйын экен дейт да, ошондо кандай? Бекер сөз ба? Канчалык көп чөп берсе ошончо сүт берет. Канчага сурап атат? Канча деп атасыз? 250 деп атам. 250. Кеми бар. Канчага сурады потолок? 200 миңден сурашты атам. 200гө бербейт аса. Жакшы. Кийинки уйга өтсөк, бул жакта жалаң парода окшойт. Мына ушул уй өзүңүздөр байкап көрүңүздөр, башка уйларга салыштырып. Бою дагы бийген. Ака, боюн өлчөп өдүңүзбү, боюн? 1.70. Мен менен тең экен да. Мынакей достор. Мен боюм ровно 1.70, ушул мен менен тең экен. Кайерден келди бул? Өзбекстан. Өзбекстандан келген уй экен достор, мына. Кийинки уйларга өтсөк. Бул жакта армап турган уйду сурап көрөлү. Ассаламу алейкум досум. Бул пародабы? Не деген парода? Торпог менен экен, а? Торпог эркек бургачыбы? Эркек. Баасын канча деп атасың? 120. Сурап атчабы? Потолок канчага чыгарды элдер? Базар. Бирок сиздин дитиңизге жетет элек. Канча литр сүт бар? 7-8, 10га чейин, а? 10 литрге чейин сүт берет дейт. Мына ушул уйду сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Бул канчанчы торпогу? 3-чү. Эркек бургачыбы? Торпогу жаш экен. Эркек, а? Канча деп атасыз ака баасын? 100 миң.
Потолок қанша көтерді базар? 75-ке шығарып тұр. Мал мұрдағыдан арзан ба қымбат ба? Қарап көрді, тұтқандасын. Көптен бері шыға егілем да? Арзан да. Арзан да? Мал арзан дейді достар. Бұл дағы орыс-украин кризисіне байланышты болса керек, рубльдің құнының түшкеніне байланышты дағы деп есептеймін. Мына үшін тұрып көріңіз. Ассалаумалейкум. Қаншада отас ака бұны? 115. Барлы 100-ден үстін сөйлейді, қошындай олата өзі, қаншанчысы ака бұл торпағы? А? 4-ші. Еркек бұрғачы ба? Бұрғачы жаңыл ет болып тұра. Sütü қанша sütü? 12 litrдей. 4-ші тұңғыш кен 12 litrдей süt берет дейді. Мұнаке достар. Içinde 12 litr süt бергідей, себебі желіні чоң кен. Ассалаумалейкум туғандар. Қайсыл ой бау алып атады? Жол ба? 75 миллион алдық. Қаншайда атасы ака? 70. Торпағы жоқ па? Торпағы. Торпағы жоқ ба ақылы та. Мынау торпағы чоң кен, а? Торпағы мен 100 000 деп атады. Алдын өзін сот ақылы та. Қанша айлық торпағы? Торпақ уже бір жашарға жақындап қалды. Берсең беріп ке. Торпағы бір жашарға жақынап қалды. Өзінле 70-ке сұрады тұр. Ака торпағы менен қаншада атасы? Торпағы менен 100 000 дейді. Қайсы боласың? Мына торпағы кен. Торпағы ұрғач оқшайды, а? Торпағы ұрғач кен достар. Мына шул чақантай үйді сұрап көрелікші. Ассалаумалейкум ака. Қаншаншы торпағы бұл? Екінші? Қаншада атасы? 70 кәмі бар? Потолок қанша сұр атады базар? Пока сұра елек дейді. Кәмі бар бір аға? Кәмі бар кен достар. Торпағы жашкен, еркек ұрғачы торпағы? Ұрғачы торпағы кен. Мына ушуларды сұрап көрелікші. Ассалаумалейкум ака, қандайсыз, жақсы па? Қаншада атасы бұл сан үйді? 85 дейді. Торпағы қаншаншы? Торпағы? 3-ші торпағы. Торпағы еміле туылған торпағы кен. Еркек ұрғачы торпағы? Ұрғачы торпағы. Қанша сұрады елдер? Елдер? 76 сұрады дейді. Шул ақсақалдық сұрап көреді. Ауа қандайсыз, жақсы ба? Бұл қаншаншы торпағы? Санды. Біріншісі? Бірінші торпағы дейді, жаш құна жынкен. Торпағы еркек бұрғачы ба? Пұлы қанша пұлы? 80 кемі бар дейді. Сұрат жағы қанша сұрады потолок? Сіз ойлағанда нулдей сұрат ат демек, а? Мына ушыны тартып көрелі, себебі желіні чоң кен, сүті дағы көп болса керек. Қандай сака, жақсы ба? Бұл қаншаншы торпағы? 3-ші торпағы. Еркек бұрғачы ба? Бұрғачы торпағы кен. Көп сүт берет оқшайды, қанша сүт берет? 10 литр сүт берет дейді. Пулың қаншада атасы ака? 100 000. Сұрашты бұл, потолок қаншаға сұрашты? 82-ге бербедіңіз. 85-тен өйді болса өрес демек, а? Көріңізді, базар қарасақ дәріңізді. Авалға қарайсыз. Жақсы. Жазда негізі уйлар көп дүйді. Бүт жаш торпақтар. Қандай сака, жақсы ба? Торпағы жатып алыптыр. Басы қаншада атасы? 70 000. Торпағы қаншаншы? 6-ші? 6-ші торпақ дейді. Қанша sütü var ака? 7-8 литр sütü var. Көп болса 10-ға чейін береді. Мына ұрғачы еркек пе? Еркек торпақ екен. Базар қандай ака? Суыз бұ же қызық болды ау? Суыз. Рубль түшті. Арзан, а? Мал арзан. Мал арзан да атады дейді.
Мына ушуну сурап көрөлү. Ака кандайсыз, жакшысызбы? Бул канчанчы торпогу? Экинчи торпогу. Экинчи торпогу, эркек окшойт, а? Эркек экен. Пулу канча ака? 95 миң кеми бар. Канчага көтөрдү эң көбү? 76 сураптыр. Мына ушул уйга. Жетка бар ака. Алабы сизден бака? Парода окшойт бул, а? Не деген парода эле? Черный пестрик. А? Черный пестрик. Черный постриг. Мына алдындагы ушунун торпогу да тура. Эркек бургачыбы? Бургач. Бургач торпогу экен. Пулу канча ака? 130 миң. 130 миң. Парода уйлар демек 100дөн үстү болот. Бул дагы арзандап калган болсо керек, а? Торпогу канчанчы? 4-нчи болот. 4-нчү торпогу дейт. Булар сүт багытындабы, этпи? Sütü kança aka? Sütünü aytыңчы. 15 litr. 15 litr. Pulu kança aka? Pulu? 130 ming. Kança surashты? 130 ming surap atышат дейт. Keçe et tamam tutmam. Aldınız mı aka? Kançadan? Boz mallar 85'ten deydi. Hava qandayсыз, жақсыбы? Uyuңuzdun pulu kança? 80. Pulu 80. Kançanчы туңгучу мына ол? Экинчisi. Экинчisi. Эркек бургачыбы? Бургач. Бургачы. Канча сурачат ака? 71. 71. 80 миң дейт, 71 сурап атат. Ака кандайсыз, жақсыбы? Жаш кунажын окшойт бул, а? Канчанчысы? Экинчи торпогу дейт. Эркек бургачыбы? Бургачы. Торпогу бургачы. Пулу канча? 10 litr süt берип атат. Биринчи туусундабы? Жок, мына азыр экинчи туусун. Экинчиси. 80 кем барды. 80 кеми бар. Канчага көтөрүп атышат? 66га чыкты. 80 кеми бар, 66га чыкты дейт. Экинчи туңгуч экен. Мына желиндери дагы чоң экен, жоон. Сүтү көп экен да, значит, да, ошончун, а? Sütü Кудайга шүгүр, жакшы. Каерден келди бул ака? Каравандан. Үйдөгү экен, а, значит, да? Көпчүлүгү сан уйдун сүтүнө кызыгышат. Ошондуктан мен желин чоң сүтүгө уйларды тартып атам. Bunun dişini göstersinler mi? Kança diş bolot bu şimdi? Üçüncü balasını yaptık ya. Üçüncü turp olgan ha? Pulu kança aka? 90 bin. 90 bin. Sütücü? Sütü oldu. 90 bin. Kança surat aka? Suragаны. Eller kança көтөрөдү? Oo, baha kılıyor değil mi? Эми багылып атчак. Жакшы. Мына ушул да уйдагы, базардагы эң чоң уйлардын бири экен. Шведский порода дейт. Кысырбы бул ака? Буга чейин тууган? Жок, туулмайт. Кунажым. Кунажын. Боз эмес, а? Пулу канча ака пулу? 150 миң. 150 миң кеми бар дейт. Канчага сурашты потолок? 126. 126га сурашыптыр. Каяктан келген ака? Нурдар. Нурдар, Оштон келиптир. Мына торпого окшойт дептим, бул башканыкыбы? Мына ушундай достор, жалпысынан сан уйлардын баасы ушундай. Эми биз торпок базардагы жаш торпоктордун баасын билип беребиз.